Oke, terima kasih semuanya. Sekarang lanjut kreasi tari Alamate Anak Soleh. Yuk, alamatnya Anak Soleh, Ananda, Febi, Radit, Aktar, Aldi, Dara, Sanum, Talita, Rara, Naza, Manda, Zikri. Yuk, di mana barisnya tadi ya, di mana ya? Yang di depan siapa? Yang di depan? Perempuan yang di depan ya?
Terima kasih. Selanjutnya penampilan tari kreasi Kun Anta yang akan dibawakan oleh Ananda Arka Al, Evan Ulfa Akhira Jihan, Sela Pelisa Sena Kekei dan Diki. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم
Terima kasih. Penampilan berikutnya yaitu tari kreasi Barokallah yang akan dibawakan oleh Ananda Rere Iren, Anis Nuril, Anggi Elpita, Keke, Caca Nabila, dan Intan. Kita istirahat sejenak untuk mendengarkan lantunan adzan asar ya. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma.
الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say